Bekunene Maswati lamahle nibo ubhasopa Umdlambila ngoba Umdlambila utipositione kahle ufana nembila kanti uhlose kudla letimbila. Now umhlolo uqala la ekuthenini mzwakhe abe yi-son of God, abe ede lisondvo lakhonda kulo. Ukuthathaphi lobu son of God angakhondi ngoba kufuna kube nelisondvo la ukhonda khona lapho weva khona lelivi lishunyayelwa la kuhlaba waphendvuka. Uphendvuke njani-ke wena ungakhondi? Ingako nakahleli ematafuleni sibone embi kwakhe kunesitawothi ngoba uyi-son of God lengakeluswa. Ema-son of God fanele aluswe. Now ilula-ke indzaba yamzwakhe ngoba mzwakhe uthi nakahamba wamema noma-ke wahamba nelibutho lelikhulu lemaswati wawulicitha kaSwalimo, warejista emabranch lamanyenti, wavula nema-WhatsApp group lamanyenti. Nyalo sowubuya yedwa ulengisatandla akancanzeke alandzele ababantu. Sitokhona kuthemba lokuthi ubuye embamba ngoba nyalo siyasola ukuthi ulethwe ngemanyokane lakhala esiswini uphethwe indlala, hhayi ukuthi sowuphendukile. Sisola ukuthi ngemanyokane lawa lambuyisile, kungako abuya yedwa alengisatandla akancanzeke alandzelela butho lahamba nalo walimikisa kaSwalimo. Sitase siyayiva-ke indzaba yakhe ngoba kungenteka kube ufuna kusijikela esiswini njengesitawothi. Kuyavakala. Inkosi wabusise lamagama. Amen.